abantu aba mukuru w'ihanga kabaraganisa sente z'enshumi nchehwire kandi bazitungire ababandize no kutambura mu tawuni nk'akamanyiso ko kusima mukuru w'ihanga. Edmund bashasha kurgo mu State House nagira nk'umukuru w'ihanga nakunda abantu abari gukora iby'emikono ecyashabira abantu kukira munonga eminyeto kubyejumberamu ibintu byo bintumwe president byakwenda abantu korese mukono 2018 twija twabahereza ibyuma bine byuma byabumba bikoresa kubizire bakoramo amagoba batandika kubika ubwo hato basevingire sente zabo batandikaho sawa umukwezi ameze nkabire nyuma bakija babagana amagoba bagura imbuzi bakoresa miliyoni 10 baguramo imbuzi 50 akamabitu ntona kubatangariza ngo cyo mujye kwabituhire twabikontrolinga kurungi twebembirwe coordinator wito mwansezi bashasha yongire yashaba ofisi ya RDC habwa district eje kunjiri okukumanira mbara abantu abatungire sentezi okureba ngo bazikozesa kurungi ahabwo kubazirugiro mu government buri umwe arge hiyasiba kubasa kusiba butimba cyacurukaze kukirya naka nyacubare no wasiba butimba rya butimba buri umwe arge ahiyasiba kitabaye naremu twasiba rukunjira ini n'uturari na miliyoni zitatu ekibina ndoda kongera mu bandi abantu konga ndona kongera mu ba utina rugambo ojozo mu kibina ekyo cyo kubanza wabana mangu orense kugira ngo bukozi bwa Edmund beno direba mukutu omuntu kushangana ndangwa ahembo mu rumuri batahe bawe beye niki batakumanya niki bakomanya amakuraga gashakwa Dan Vasivye.